apa itu? Dua nomor yang đâu? Bang. Yo. Oh no. Do 70 rupiah. Kota tahu yo. Kota trong cái plan qua mình nghe. Plan phong ra dah kurang besar. Kadangkal binglong, kado kavita lah, nili channel long nona kimi yang kimri miat ma pan an he, nili ningang klong mencuru de kado kawe banda. Oke lah sepini ya video bang, dan mari tum unboxing video pini letas tame mobile phone unboxing video asila nili non la cebek la kolon jambrong arut asli mobile phone do asila so phone bang video phone jine order he, awalnya pini channel lah, oke lah si jo non channel lang nama kang samong la yo, awalnya lah si dan mari tum laso phone unboxing ini lah orang lan bom ne la pen skip pin bom lan bom de video bang. Oke, hemal udah bang deh pulang bom. Dan mari teman sendiri lagi ya. Kau cabi bang Jepang lo helmet apa tuh kan? Jangan helmet boiler lah buat itu yo. Oke, dan mari tuh finally nembang ya di rumah ciri lo. Jangan di rumah orang dobi. Jo. Tanda unboxing video bang ceng yang deh dan mari tuh. Jo orang do di rumah lagi. Pulang bom deh lah so video lah skip kebinin pulang orang deh dan mari tuh. Kayak nonton aja yo. Front kamera bang di pun lan view idah he non lan di mom ta. Anam jumbo apa namanya hello jumbo lah non kamera non lamin iwo ya bangke lagi 15,319 rupees lagi. Oke, kawan dan mari tuh memang finally dari rumah Nanceli. Halo dan mari tuh amal ke ini bangke job. Karena orang deh dia pun di deh ho. Come on. Macam mana dan mari tuh. Oke, dan mari tuh jo. Nah, dan mari tuh mobil jalan hayo. Main bangke Redmi Note 11 Pro. Wow, jo. Nama bangke eno dai bukan mari tuh yo. Redmi Note 11 Pro ke B3 mAh ke 5000 mAh. Bangke watt 5000 watt deh. Balik kamera bang ke jo 64 MP deh. Nampak ke toh just kita me alu langsung dengan dan mari tu kai ini lihat di langsung mobile kan front kamera aku bang di lang ni udah di mana di tidak kira non akimi so mobile kamera test ini bo mana ko antara kamera lang main dan mari tu ini nampak mobile bang lang ni oke ikut tahu. Koran iya teman itu. Oh no. Bunga nanti kok, bunga kok. Pihak pernah lang nih. Yo, come on. Apa lu? Apa itu lu? Lu kek na bending ka ngomong lu. Lu deh teman yang kita. Oke. Come on, jatuh, kiun lo. Oke, dan mari tuh today unboxing betul di nonton lain dia. Oke, dan mari tuh number one, nanti. Bang. Tuh. Oh no. Wow. Jan. Enjoy vi gunung game udah mendingan orang chat set. Jo he. Yo. Oh, wow. Kopian lu nih yo. Dah kalau channel lu tuh deh yang first ke ho. MUI yo lah yo. Nak dulu yo sono neto nih di puli lah punya. Lalu puli lah teh gonta potrok ende tak lagi. Masih lagi tanang nih deh. Tak video yang deh ho. Oke. Dan oke, teman itu charger. Jo. Charger ke USB keyboard lo jadi charger bang ke jo. Type C. Oke, teman itu charger bang Type C lo. Come on. Oke. Jo, abang ngapur teman itu. Chan. Charger. Yo. Oke, lagi dulu. Oke, dan mari dong, ini ke
Oh, jo apin dah jo apin mungkin saya jo deh. Ekor lo nih sidak apa jo, piring tanggung lo apin deh. Finally, mobile bang ya, coba karena nomor itu jo. Ada, oke, dah kayak alu deh ha, nggak tahu kenapa lo jo. Aku nih nam dam makin nilik mati dia jo, nilik sih nam dam. Amen bang kayak kepila nilik pengen nilik hedam kayak. Ada sini charge pin game mirror ti angke langin है angke Redmi Note 11 Pro lalu dia ambal ke anam bang ke 15,817 rupees yo deh angke available wow lake cover jo chutting plong yo cover theon hem ne dia cover deh Oke, damari tum aku nih open ande. Kaman jadu. Oh. Wow, jo. Haha, jo. Aki mitere na me second time non pen. Oh, this is on time. Oh, this is on time. Oh, kon ta mane ditri kom oh, jo. Masih on time bocor deh. This is on time bina. Oke, damari tum jo hani this on time deh jo. Oke, bitri ke 82% जो बित्री अंकल के वो जो कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो जो कुछ में हो डिस्प्ले था लासो डिस्प्ले अमेन के tinggal dalam mana लासो लातुम Redmi Note 11 Pro डिस्प्ले के कुछ में हो ला आनी की सूट के लांग नंबर है सन हो आ डिस्प्ले अमेन तो tinggal dalam RGR yang kita awet dari yo mana so display ke oh AMOLED display ya mana ani ki sudah lang pernah jo nomor itu oke lapu RAM apa nala nanti RAM bang kon nanti ho jo nona mau deh yo RAM ya RAM or space 6GB RAM नाम के 6.1GB है यो नहीं 6GB RAM है अब CUP बन के दो तुम्हारे तुम जो पर के Android वर्जन में 211 MUI वर्जन बन के 13.1 गॉडी वो मुझे लो गेमिंग का है डाउन साइलेंट 6GB RAM बैटरी में असर नहीं चलो यार पर इंटरनेट स्टोर बंग के 15.77GB तुम्हारी तुम तुत्या अंगे पुलो अफुने लाना तुम्हारी तुम जो लासो फुने नहीं दोन के नाली तुम फन लासो व्लॉग्स तमे आज तमे ने पकलांग जी है कैमरा है जो लापन लो लापेन लो ये लो जो वो पे रहता है लापन सिकेरो लो कोरोन पेन बियर है कि तुम्हारी तुम नॉन फिटिंग अंडे बोला अंडे हो मने ऐता बेला सीन ता बेला योदे यो लाइक कवर लो जो oh wow animation ini oh jujur banget tahun ini kita sana ni orang fight malah ni orang buat oh punya lagi jo kabar mana deh kalau ke jo ni orang pilih lah jo harapan itu nanti nomor itu pipi mayat play wale kamera bang kayak kosong ho oke nomor itu जो है ना मत मेरा वाओ कैमरा मुझे हेलो जो कैमरा है मुझे भी करना जर्मनी तुम लीरो में तब dia bukan lah betul tak wah kamera में भी gede जर्मनी तुम kamera में sen nona teng betul bubi mana di hala bangke lu lah banda yang tak laki ni bus dan di mesin exhaust bang mesin pakai Amobal ini lagi charger lo. Jo. Oh, Jo, lo pasti cul ada di phone lah, cesan itin lo. Jo, kita data, Jo. Aing apa tuh? Aing belum ada phone nih. Oh, lagi charging lo tadi. Oke. Ini pipi dulu pal nih dun lagi mobile dan mari itu. Lagi apin lo, pal launcher mana dun? Ya phone aja dulu. Ma kami nomor itu udah juga nomor
Tin hao nó पैसा के फोन के जो राम पे रहना चाहिए जो 70 रुपीस है पढ़ा था यो पढ़ा था प्लान कोई मत जानगे प्लान फॉर्म रा दहा तुरंग 70 है यो प्लान फॉर्म चुना मंगे प्लान सेक बचा है तो जो हम राम लो पैसा के इतना दनमारी तुम जो tanpa ke lagi apa lu lagi bibit nanti ho itu bibit na tapi na tapi kau na charger le kita una dulu nanti lagi bibit kau na aku sih ini lihat di ho yo apa lama kan ho padahal orang salah charger le ho tak ho bibit nanti aku na nanti saya ni nanti ni dnmari tu ho jo Bella, phone mang ghé rồi. Nah, mari tu. Baru ya, oke, mari tu mari lihat channel ini subscribe lah, subscribe tapi dah mari tu ya. Oke. Wow. Oke, mari tu pilih video mate, ini lama pilih video, clip mana konten mana, am coba mari tu lagi unboxing video. So video nanti tuh nangkelan nampak jodoh nih kuya pot nanti tinggal kalau mencuri lo lapen nangkelan mie tuh mana nangkep humri mie koting jodoh ta mana anak cerah itu masih nanti kalau si pinap di kalau main lihat sama barben kamera minimal nanti mana vlog ya mana kamera polan tuh mana kosong dong mana kuping cuma di kanting tuh nanti yang lain mana clean top mana lain itu boleh di maklan boleh like, comment, subscribe, misalnya ini dulu subscribe ini deh aku kita lah menjadi sini ya vlog nanti ini ya video kan kalau mau nonton normal itu see you in the next video